أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamd Allah Celle Celaluhu Rab, salat selam sir fakr kainat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem serib. Amin. Allah Celle Celaluhu ma şükür on ki ima hatun ana saat ana an ana dakika ima Müslüman olarak hayat ve ruh doma ma yer hamdkin gelek gösteri kerdim ma programa ma bername ma versi imonat malum şuma o ma beta takvim hicri ma hon aşmer Rabiul evvelde aşmer Rabiul evvel takvim hicri viladet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yo. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakti dair khurabiu tarihet hana umur rivayet kerdir. Hana haber umur daiş. Ana aşme Rabiul evvelet ve umur dünya bize dair khura umur dünya. Mavun düyes aşme Rabiul evvelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umur dünya. Maz bername khud viladet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ser makalkin ama derhak viladet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ser mabne ser raşti servinden istikamet servinden Kur'an-ı Kerim'de sana veren malum derhak istikamet Kur'an-ı Kerim'de emir ayet saf belki hana gelma vir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakta von yo vatiye est hem pe ayet von hem pe hadis diz von sure Nahl von ezker da ihtiyar sebep vakta persin sahabe vakta sebebi persin von oca ayet kerime von mekerdi ihtiyar Allah Celle Celaluhu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ravon festakim kema umirte tabi ma ana en istikamet ren ayet regen inşallah hocam ma der hak istikamet vata Allah'ı o tavsiye nasihat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mar kalken mar bahsken ayramaz semet ko viladet Peygamber ma ana aşmada en ruyacondo yani bir tarihi mesela ömşi ko ana şeyi ko bağlı peni ser çarşembe ve ana şeyiz tarihi olarak mavun rahana raştom ya uz en rajon ana raj doğma dünya mader hak hem viladet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ser ama haberdayış ma ser istikamet seriyor der hak ana iman ser inşallah Hoca Mal Ahmed şuma khairome Allah Celle Celaluhu şuma khair şuma kabul bikir. Khair mandi çiman mesir Allah razı olsun. Allah razı Allah khair kabul bikir. Malum şuma o elbette Müslümane ana şevd her yo mescid her yo cami her yo ceko muhabbet khud sohbet khud der hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra bahskin. Barmaz ma qail ko peygamber ma hem Allah Celle Celaluhu der hakiyet maravatse o yiz marçta verdim ma ayla bahskin tabi ma ana viladet zaf bahs viladeti nikin ömş nasip Müslüman olursa camiyon mescidon mevlid onin yani piş şiir yani mevlid ma bitirki ma varsa şiir yani der hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vate hol ki omen nuştuş Zazaki esta, Kurmanci esta, Arabki esta, Fariski esta der hak viladet yet Müslümanın aleman çiko veşfat ona kert beyt yani kert sıra kert dima art kız kerdiş o kız kerdişiniz daha zaf milyon dünya milyon Müslümanın von mevlüd khan mevlüd yenvendiş elhamdülillah Müslümanın ma anız yo kin yo vesile kin yo khur Çikohol peygamber kalken yon virbiyiş tabi en çiko muhim viladet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ko yimarçta emanet kerd yimarçta emir kerd
o istikamet tutarsa ma ay ser kalkin ay servendin en çi mühim en o. Elbette ki yiz peygamberiz ki biayiş khud yiz vat salom orvejmer. Yiz ana vata. Yani peygamberiz rece ko biu yiz viladet khu salom kert ama toplumun işte bitirki van doğum gününü kutlama yo İslami new. Yani fıkhen yo İslami adet new ay bine benzemiş batılyon bir madder hak uced ne de mavun Allah peygamber peyin hatemul peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiraut pi kitap khu o yi marçta emir kert konci istikamet emir kert mavun ma ay bumuz o topumuz ay khur bumuz manayı kalkim hocam vato söz şuma da buyur hocam Allah hayır şuma olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd ke ay homerev yima nebiyayira kebiyaye ye nimet khu demaser. Nimeton khira en pilon ra yo din İslami Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem markerd önder. Hamd pilti ke Allahu Teala rev. Salat salam ser ay Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rev ki ye ca'du haq ca'du raş sıratın mustaqim matma ser aloniye ashaboniye ayk haton raş kıyamet heser ca'de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ra salat salam seryen piyörün inşallah. Amin. Gele temaşa kerdon may aziz malum yani ma tevafuk roj ما توافق الرشق مولد کرد ماله ما ayra در حق محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سر استقامت diye ser iman ye o seni yo iman da şanasnayış kıbısılmanın inşallah ma der hak ayra kalken malum Allahu Teala Kur'an'ı peygamber ma zafca medah kerd hani mazon peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem hayatiyet kitap tarih siyer sekert ondan sonra mavon sere ponse hota yod aseret peygamber ma ome dünya sere ponse hota yod peygamber ma meked ome dünya omeyiş ye dünya yo raşnayı yo tij yo kandil ome dünya çünkü vakti yed dünya bev tarih mavon sere ponse hota yod dünya bev tarih ama çıkıdı bev tarih معنويات را بفتاري كفر را خرابي را شرك را حرامي را بفتاري أميونتت پیغمبر ne olmuş? Yani şeşse serira ver Hazreti İsa ver tevşi o dünya şev yaradım dünya hena gerab het küfür ser kharabi ser günahkari ser dünya bibtari ayra Allahu Teala yo peygamberi kum mübarek nazik delal marş ana ümmetir şahut dünya ve vakti Mekke'de ümmet dünya malatekin o zaman insanın ودي yani cad fark ve an diyor insanı kopil ve an ben yo peygamber an peygamber ahir zaman yo işte hani her zaman ma yara bas uşara basken yara ver von seven insanın von gonu kene xokişti veriye yara ver hatta insan kodev küfür ande kodev kharabi gonu kene xokiştin zina fuhuş katil qital khumar raqa dizdi yani insan bir değersiz yani yo insanlık cihattır yo insanı beni güç kuvvet içinde kıvsa o insan kışten ya da berden rahaten pere göreten ay pere berden verdi o kadar yo zulümdü Allahu Teala ayra ana ümmetir en peygamber nazik delal şahut en peygamber ay insan yo ahlak yo din yo hidayet مت أي إنسان أمسر جعده الله تعالى بنسل السعادة نسل الصحابون بحوال الصحاب پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم وقرآن الكريم مدح ينكن مدح أي قوم كان بون صحابة پیغمبر حوال پیغمبر أهنا دلال أهنا مبارك يه أخلاق وپیغمبر صلى الله عليه وسلم قرأته o ki ma inşallah der hak istikamet peygamber servinden der hak iman
كم يو إيمان يعني سنيو إيمان داف شناسنايش أمتي خور إن شاء الله ما در حق أيرا بعسكن البته ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zavçi mar verdi. Böyle. Ama örz mavana ana aş, ma ana ser, ana Rabiul evvel ma der hak istikamet ko Peygamber mar verdi. Allah mar emerke ma ayr kalbi ki. Böyle. Yani ma كم يو أخلاقي كم يو فعلي إجراءاتي قالي ما بقر بير مار زيو تيجا زيو aş ma زيو روشنايوا ما أنا ما در حق استقامت سر إيمان سر ما إن شاء الله قال كن إنك استقامت معنى استقامت شو مشتوى قوشتاري كردم و قوش خمسرم استقامت ما فون جعدو دواري جعد صراط المستقيم يعني الله تعالى قرآن زون دين خربون صراط المستقيم جعدو دواري جعدو راشد فاتحة زمانه و أنا أي مهم أنا وكي ما أمتي جرا ما بزون سر أي جعده صراط المستقيم را جعده راش را ما بيش أو جعده راش ما جعده خود دوام بكر ما بزون أو دينية سنية ما دوام مستعيش ما أو خد بمس ها بون صحابون بون حضرت أبو بكر را برسو أي خليفة پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم أي عويل أبو بكر الصديق ون يرا بيرسون وات استقامت شو ون حضرت أبو بكر وات استقامت شو الله شريك نبين الله شريك نبين الله دوست نبين يعني بي الله يون الله چنكو جعد دين استقامت صاد جاي الله تعالى ون ودما ون حضرت عمر را بيرسو صحابون وات يا عمر تدر حق استقامت دونسه معنى استقامت شتوا حضرت عمر وات استقامت ت امرون الله بيرجع Ayçık Allah-u Teala nehi kir, men'a kirt ayra dürşir. O yoyz tezellüy niv. أنا تعبير مون ماد الظاف مشهور مالتكين لو جهدرا راش نشر لي وقتك جعدت ما واش يو صياد دماشن يا يو حوون بين يو دشمن ينون يدما وقتك هو رسنج جا ليف دون اخر جعدت خو الزفر انا بيخو بخلص يعني راش نشنا شو خابننا والانسان از جرازي لوي نيف يعني ميرك فون سفون تمام جعده الله بيلو اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيلو اما اير شرط دقش bir dünya دقش بيلو ايرز انا تيجرنا وقتني ben جعده dünya seni ben وابب sistem çendek dقش ben وابب hani en zaman çendek dقش ben وابب جعده الله بيلو جعده پیغمبر ما متود ي سنت ي بيلو yo بسلمونه gerek راش ay جعده serşir bunu Hazreti Osman ra perso xelife hiran ra من وات يا عثمان تدر حق استقامت ربونسه حضرت عثمان وات استقامت إخلاص صميمية ما فونسه ما فون صميمية إخلاص يعني رياكارlığı غير دور يعني tertemiz يو عبادت يو جعدت تعقيب بكر وحضرت علي راز perso خليفة شارن را حضرت علي الله برازي وزونسه von emron Allah çağırmış nehyon ira dürşeyiş yois farzon oçik Allahu Teala maser ker farz ay farzon Allahu Teala insan vaktiyet zamaniyet pe kaydon kuraloni biarça ay farzon xo eda bakır ayra mazon Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaf istikamet servendet istikamet raş cado doğru ser zafindet hatta von yo sahabi yence Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem un ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem von imaned yo qaleka an vesh naravanş وبعد تو ازهين احتياج نيفن شير نيشير يوندو بينا نيبرس وانا جعل انا قال مر بس بي انا قال بخل الشير جنت von Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem von se قل آمنت بالله ثم استقيم واش ما إيمان عرض الله تعالى بعد إيمان را سبكر داغريف درست استقامت خو راشد كر استقامت خو داغري كر يعني مازون Peygamber mara yani Hazreti Adem ra tabi gör hatton peygamber ma bütün peygamberon ilk avil ümmeton xora insanon ravat iman bir Allahu Teala. Yani iman mazon iman Allah melaiketon kitabon peygamberon ahiret umavon kaza kader hayır şer ha. İnon gerek ma pier iman biarcı. Bad ayra ma cade xo o cade peygamberon devam bakır. Cade ma cade peygamberon o peygamberon matma peygamberon enbiyon o cadık matma gere ma ay serşir istikamet ma duarif istikamet ma raştır yani istikamet ma miyerek vonsa tonin miyerek namaz niken ibadet niken von ez islama pa percent von ana yo islami esta
لا فون قلب متهميز فون او قدم مرا ما فون ازوف ظاف هولا قلب متهميز فون از داري وفون از درستا اما جرا ایمان بو عمل صالح بو او درستیز او şekilde جرا devam kerdش او يوز استقامت معنيه ما مثلا تير مواج ديني يو استقامت است مالتكين عبادت الاستقامت است اخلاق الاستقامت است ondan sonra mavon sosyal hayat geriyor istikamet bu mon ailet geriyor istikamet bu mesela iman istikamet seni ben iman von istikamet ay avil mavase alır yo ortak yo şerik nevin iman bir Allahu Teala bi kalbra hem pe zon hem bi kalb iman bir Allahu Teala pe kalb kozne tasdik bekar böyle ayradın yoz te iman bir Allah iman bir peygamber ya Hazreti Muhammed Mustafa o bütün peygamberon te iman bir melaiketun ye ondan sonra ahiret mavase hayır şer Allah'rat inon tam yo şekilde imancı bir böyle aydayin mavun mane istikamet yoz anava insan dünya mavon tegerayiş dünya sistem dünya teşgale dünya seni ben vabıv insan asla umud khuvin nikr sığınmış Allahu Teala sığınmış Allahu Teala adalet diye merhamet diye o cade hoşaş nikr böyle cade hoşaş nikr mesela mazon hani mavonsa mavon dünya dünya ondan sonra değiş bir her şey bir ziyad hatta ma onun parti bir ziyad cemaat bir ziyad ondan sonra cahde bir ziyad alim bir ziyad farklı mavonsa vate farklıyız böyle to onun insan teki ayık hol nizon ya bu manizon kom demaşa böyle manizon kom demaşa İşte itaat gera Müslümana vaş ki cade mi ay Allah o yani din mi din Allahu Teala o cade mi cade Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yo ye çıtamır emirket ez aynı onaca böyle yani çıtama peygamber Kur'an-ı Kur'an mara çıta emirket gerem aynı yarca böyle yoz istikamet von Kur'an sünnet insanlardan musnayiş insanlar böyle kan böyle hani herkes von cade mi hak cade mi duarı meşreb mi cemaat mi ama gera insan vaj en vate mi en istikamet mi en cemaat mi göre Allah ve peygambera çendik raştu hareketken çendik raştu hareketken yani o istikamet Kur'an ve sünnet gera mar böyle bekir malatekin o vonse von peygamber ma başka yok çedvon istikamet von gera insan hayat xo icraatun xo göre merad işi bakar. En varnak şema pil eza. Ondan sonra mıçta şmara ve ay bigin. Çıtak mışmar nehike men'ake ayra dürşerim. Ayra gereka yani istikamet ma yani ma pe ze hayat peygamber tebeger. Pe tegerayiş peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem tebeger. Yo vatıra yani itaat Allah itaat peygamber en istikamet. Evet. Yani bir en başka şey itaat bir kez o istikamet niyo. Böyle. Galatiya. Hatta meşhur hadis peygamber ma vonsa. Allah'ım. Ay kalon en pilon en kala doğru en kala pil en vato pil vate Allah vate Kur'an vate kitap ma Kur'an Kerim en cado doğru cade Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yok. Çünkü bir yese van dalalet sapıklığı o cahad raşniyo. O mesela mazlum peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cade mar bir varnak bu bir misal malatekin. Hem cade imanıd hem cade tebliğid hem cade hem havalon xod hem şey xod. Böyle. Xonumon xod seni ticaret xonum xod seni muamele ker qal ker çendik merhamet şefqiyin ber. Böyle. Çendik olad xo der hak terbiye eğitim İslami önem doca her konu en gurun gerama bütünid mazze peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebeger. Mesela mazlum peygamber ma yo eğitim o terbiye ko muhim do oladon xo. Yani ay ki yedmend yo terbiye yo eğitim ko muhim doyin yo hafta caver mesela bas eğitim yeke terbiye yeke peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem olad xo zaf hol terbiye ke eğitim ke xonum yiz dahi mesela mane hayat Hazreti Hatice'ra, hayat Hazreti Ayşe'ra, hayat Hazreti Hafsa'ra yani in ilim ediz ümmetir bir örnek. Camirdonuz dahi bir örnek, bütün cinonuz bir örnek. Bir misal. In pierçara göret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ra göret. Mesela istikamet mane yüz ana malatekim
hani ve belki vatet ki alimunuz hani peygamber maz ander hakikat vatı est von se insan seni esiyense yani seni ise gene o kadar beyiz ve o seni esiyense gene o kadar bev. Yani Türkiye çiğ es meşhur yapıyor. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi olun. Demazon iki yüzlü olma. Vasıf münafık olma. Yani mon insanı te çıkıdım o yaşınasına iş insan mı çıkıdı şınasından haval mı birim mi çevre mi seni şınasınsa gere ezgin vata başka yocadı ya. Per bin bilase uçtas gere vakit yapıyor. Ya da ki o senin tigarı nasıl mon insanın mon millete o kadar yapıyor. Seni ezmona mesela ki o ibadet taat kanası mon millete gere ibadet taat bıkır. Ya da rej tazeyi miyon toplumun namazken işte namazken ama dama tenabüse ya da taze içilmişse namaz diken o istikametliyor. Böyle. Hatta Hazreti Ömer anne hakkı yok vatiyaz tabi vatı peygamber mazita ser est. Van Hazreti Ömer vatse vat yok kadar tiyabı gelen ande günah bakın şma 5 kıyamet cezayı hesap yibet. Peygamber mazmun van yani yo hayatı ko anne tiyabı gelen şma sıva 5 vebal hesap ay hayat khubet. Mesela mazmun Allah Teala ma şahut ana dünya her fiile ma icraat ma kale ma piyere bir mavon say kamerada kayıt beni. Ne yen niştiş yani oncen yen niştiş von sıva o hayat şma karşı Allah Teala yen ver şma onuncara Allah Teala ay ser şma hesap persen. Böyle. O yüz von sevon istikamet mane yüz ana özellikle von insan ibadet istikameti seni ben ay mavon se mavon وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ayet Allah-u Teala Allah-u Teala vonse Peygamber emir kert Peygamber khuravat hatta ona merk khu ibadet khu devam bekir hatta vece merk khu yani ibadet khu cami ver yani yo Müslümana vasfeyi ana dünya rütbeyi ana dünya teşgaleyi ondan sonra hayat khu çad viyarnan ve biviyar ay avil ve yokul Allah-u Teala yo abd Allah Teala ibadet khu gera devam bekir pe ay ibadetun khuraz gera dadeti khu bek eğer khonu ast dadeti khu bekir baveti khu bekir jomyerti khu bekir olati khu bekir cineti khu bekir cironon khu seni tiye bekir akrabon khu seni tiye bekir in piyarınız gera göre din khura inom biyarca yani mazon yo bavi oladon khura mesul khonum ra mesul ne ondan sonra çevre khura komşu cironon khura akrabon khura mesul yo dadız aynı şekilde kava yo olad mesela yo olad segem yo oladız gera olati khu biyarca vat dadiye bavi merhamet şefkat metrayi arke pil arna seviya gera ay oladız Tağır, bayğır, merhamet bekir, şefkat bekir, itaat yen bekir, holi ser, din ser. O ay görev xo, ay olati xo en hol yo şekil biyarca. Böyle. Hocam yani zaten mesele ka hira var. Belki o vatı yo hadisi farklı yo vatız est. İtiraz hani mavun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten rahmeten lil alemin. Böyle. O kail ki Müslümane taat ibadet Rab xubikir Allah xubikir o şir nimetun cennet bevin. Ke ana yo. Tabi en çünkü mühim zaten insan gerek kulluğu xubuz en kulluğu xu vakta artacaksa Allah karşı kulluğu nimetun semet ko khalasi ya da mavac semet ko saadet ana dünya ve ahiret o. İstikamet aslında ana dünya istikamet insan bebse bkhasiti mümin istikameti raşt bse cahadi raşt bse ana dünyada kazançken xalasnan ahiret xalasnan en vatı bir yaşma bir tabi gösteri kerdimiz inşallah en vatıra fon bekir ya da fon inşallah fon kin ve en vatız bizon ki din İslam çenek rahat şma beni veriyor yo hadis var ya devamen hadisi ya da farklı yo rivayet est ve yo sahabe yani peygamber o havaloniyes en sahabe belki yo bedevi ya da yo devuz ben von ya Resulallah belki devam ayos von ya Resulallah hana yo çim ravaç dinet dinet hana yo çim ravaç az ay bir kere az bexalis yani peyne xalasna hiç cennet zaten nimet cennet ya Allah Celle Celaluhu oca ebedi hayat don Müslüman o yadın koronat vat
وجا خالدين فيها بسلمان وجا أبدي مانين فون او روايات فون رسول صلى الله عليه وسلم تابي بعد إيمان رتعاتنا فون بونج وقت نماش خب بكر أهل إيمان يو إيمان أرت وات يا رسول الله يعني نيواتن يا رسول demek إيمان نيارت وات يا رسول الله يوتشيك مرافات از أي بكر ويصير جنة رسول صلى الله عليه وسلم وات بونج وقت نماش خب بكر راشتب خصوصا بك أنا روايات فاكليو من راشتب يعني إيفات يا رسول الله والله أنا جوزت فاتا از پنج وقت نماز خو کنه و از بین دوست و ریز بین راشتز استقامت خود راش کنه نی زیاد نه نی کم نه تصاب تو آیا کنه نی قایل نی بزیاد نه زمان پنج وقت فرض خو کنه دوری وندن راش وندن و اون وقت روایت و جیر رسول الله و حوالانی را و اجر کد دور و ش و رسول صلی الله علیه و سلم حوالان صحابه خرافت والله ان راش ونسه yani vate khud raşt vaste khud biyar jase ehli cennet yo din İslam hendek rahat malem hocam hendek din İslam rahat istikamet ser venderse insan halasiye ana dünya ve ahirete böyle hocam böyle o jara o aynı ze ay hadis ayet es mesela Allah Teala Kur'an'da vonse innellezine qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tetenezzelu aleyhimul melaike Müslümana hemen gel von ay iman ay bısılmonik vonse von Rabb ma Allah. Yani medik iman art Allah ise von Allah Teala Rabb menun. Ayek iman art Allah Teala dema dest duarifse jado raş ser devam bekirse von Allah Teala çendek nimetun khonun yinser. Vonse von ez azmunun ra melaiketun ona ri'ard melaiket mi yen ri'ard yen jeyin melaiket mi yen ravun ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ون أيك شما إيمان أرض الله تعالى وشما بدواري جهدي راش سير صراط المستقيم سير دوام كين. ون مترسن أنا دنيا نيوم ون مترسن ومحزون ما بين. أنا يقدر أنا دنيا ميرك وهار إيمان بين قرم صار. بين وهار إيمان. اوكي وات ایمان دماشن اونیم پر بین ای های دنیا دما زوق سفا دما و ای زوق سفا پترس سمت ترس aldıra ای زوق سفا دما نشن و بون زوق سفا ها cennet da nimet he cennet razı biş Allah Teala ho cennet o ama onun kafir ya da ey günahkar hem zوق سفا de ya da ray ho iman ser eziyet yenser musibet yenser hakaret yenser ay melaiket ay racavun و ترس شمارچنکر یا محزونیت شمارچنکر یوز و مجدون او جنتك الله تعالى شمار وعد کرد يعني الله تعالى دنیا دونسه ای مؤمن سر جعدو راشترا سر جعدو دواررا وون مجدون جنت مبدن aynun yani ay melaket yen مجدون جنت دونجه o yoz ay melaket enavun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما هم أنا دنيا وهم آخرت ما دوست شماوي ما ولی شماوي ما حوال شماوي دنبال شماوي ما هيج شماوي ما ترسن يعني ما ظن پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم وقتك شو قارشي مشركون جهاد کردن ما وزن سايين عددين طيب اي مشرك بين پر بنا عسكريين زيادة سلاحين زيادة ها بس من وقت ما سني قارشين هون مجادلة كين مورالين خربين مورالين بين كيفين خربين الله تعالى ملائكة خوش هودين ملائكة ومن كيف دنجة ومن دستك yardım nusret deyince pe yardımı melaiketon pe nusret melaiketon Allah Teala zafer nusret galibiyet nasip etsin bunun kerde. Vallahi eğer macade Allah raşırsa melaiket hep yardımı maz destek donmaz nusret donmaz. O vonse ma dünya ve ahiret ma haval şmawe ondan sonra bunun ayrıyeten ahiret çatak nefs şma bavaz iştah şma bavaz Allah-u Teala ay nimeton ayrıyeten cennete don şma ayrıyeten Allah-u Teala cennete nimeton don şma mon an ayet ma tekin von an ayet von nuzul sebebi von şramu nazil biyo von yoruş müşrik olmayan piyeser von oja aroj von Hazreti Ebu Bekir Rıcadıv von Hazreti Ebu Bekir Rıcadıv von müşrik ay putperest ومن رب ما الله ونيزمن رب ما الله فقط ون ملائكة كني الله كني الله شكو الله نيفات يهون يعني شو أولاد نسبة الله بكرسه حاشا واج الله بهار قجونه ويرتاح الله يعني بين كفر بين ما فون شرك بين شرك قرآن ما فون شرك ون يهوديون الزوا رب ما الله فقط عزير لا جال لا جال الله بله ون خريستيون الزوا
رب ما الله عيسى لا جاوه ون حضرت أبو بكر وجا ورزان وفونسا فون الله ربنا وحده لا شريك له ون الله تعالى رب مو فون يون شريكي أورتاق يتشينكو يو شريكي أورتاق يتشينكو ون وجا أنا قال ظاف ويش الله تعالى شيء الله تعالى يعني أن سوز حضرت أبو بكر تصديق آيات شوت أدي وبسلماني بظن كي الله تعالى يوتينو رب ينو ويصير كفر يصير الشرك نشير نيفاش انا بلا اشتا انا الله رب ما زي مشركون زي يهودون زي خريستيون نيفاش اولادي اس كيني اس لاج اس وخ نيفاش اشتا كم انج عاد سيرفندرسا ان شاء الله تعالى جنة نصيب يكن و تكين زبط وات استقامت معنيز انا وات مع شطوا هاني موضوع الله تعالى وقتك حضرت آدم هم نيفراشتر ون bütün الصبح حضرت آدم را ون ارواح bütün insanın arıyorca ارواح ين bütün arıyorca ون va elestu bi rabbikum ez rab şmanya او ay ervahum piyarın yo fekra yo zonrava qalu bela ya rabbi evet Rab maye doğru ya Rab maye ma şahid ما قبول كان ما جعده تسخر كان جعده ما تو إيمان أرتو ما إن جعده تو دوام كان وانت كان بعد استقامت أورج آية أن بتقول أرواحهم دا يعني ين تصديق كرده يعني بون استقامت آية وا يوز وان سه وان الله تعالى يعني آيات بين منسى فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت يعني اون آيات عويل مبرنه program ما تواسه توا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم وات ان آيات از کرده اختیار گجيك مكسبي شرا وات معنى ان آيات ضاف قرونا معنى ان آيات يعني معنى چطوا سينيك الله وات وقت دوارف يعني ما انسان ما بشر پیغمبر ما زمان وز پیغمبر وحي كان الله تعالى او الله تعالى فقط ويزيو بشر ويزيو انسان ايرا يعني يو تشو منجر ما فونسه فون يو اند شو منير وات عجبا از سني امر الله تعالى تام يرجع اير ماز الله تعالى ان امر خنو ماسر tabii Kur'an-ı Kerim hatta kıyamet devam ken. Marazvan şımaz seni meşmar emirket ay o şekil tebegerin. Hana hareket bikerin. Hana hayat hay idame bikerin, devam bikerin. Mesela yani sure Tevbe eğer yanlış neyse Allah-u Teala o cadı zonsa bunu ay bige mümin beselmone cumir beselmone yani beselmone cumir o cini çıkok Allah peygamber yenir emir kel yo burud yenir emir kelse yen nişken pe kefxo pe hewe xo tebeger pe kefxo pe hewe xo nişken tebeger hani ma verni çil vasa ma ervon tonin merkman enama aşkana fakat şuna per bina çık Allah nivata aykana şi peygamber nivat aykana işte ana musratel mustaqimetin yava ana duaretin yava yani bir merk basramona sena ibadet duarib sa gera ticaret zayne duarib ne mesela peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azon ticaret vonse von ay ticaret salim dürüst من رج قیامت یز pe peygamberon ra salihon ra şehidon ra evliyon ra yen haşr yani heval yene ne on ay dürüst niye on ay işte azab yen garom ye pe faciron aşin haşr ver pe faciron ra o yoz mazon Allah Teala Kur'an vonsa yani ayet Kur'an'd mon gerçek mümin hakiki mümin ayeko vaqtak nome Allah yen vendiş kalbin recep konde recep kon kalbin يعني تركيبهم تترمش بين يعني ما لرزان قلبي وجودي لرزان يو انسان وقتك بي زون راشت درست را باش الله باش ایمان ارد الله رب ما الله و اسقل الله و انسان بي اي سوز بي اقل بي اي فكر بي اي ذكر تبغرسه نشكن شير حرام يعني انا فون تركيبهم سفون بلا نشن غنا نشن حرامه شرا زون الله تعالى هرجد حاضر وناظر هو يفينن يعني ملائكة هدوار ماليرا إنسان أنا بني بنا بله يوم مشهور gösteri kerdim mazon topluma hemizon ma vaqta qıcı biz bele ana mesela ana diyek zaf artın kal kerdiş
ون روايات التاريخ يعني كانك دوري yanlış ما نيزون اسنا كل برنامج شيخ عبد القادر جيلاني وقت قجب شين مدرسة داي شراوت سوزه شين مدرسة دا درسو شين مدرسة قشتيتي خود وقت ما تاريخ قشتيتي خود معلومه ما سيدون مر انا ديك انا مثلا مرزاف قال كردم مارنا بيار تحاتر گشتار کردم ما بيار خاطرين بيار ينفير ون دايفات çbbeb ve تجرك راشد تزورني كير. بله. İşte mesela der ki vakti şimdi hiç cahde uyanmışlar yoca o tarihi on dest bir Türkiye ya da işte bir Faraskiz bana qat'u tarihi eşkeyin verni dest yen cahde bernin ay kafilet hemen girin çiyin malin teragin sıra yana Abdülkadir tut kışke şu şun uyanmışın medrese yine von tabayast he von est von ziyad mahum ben çengom de. Tabi meseleyi derga ما أترى كل برنامج سمعت أنا راشتية وندم تدي فون تشنفاتين فون دايما فات شرا زور مكر راشته سبب وابف زور مكر دواري باش غير قشتر كده ما يترى أنا ما وتوت ما واي ما كنه ما أنا يود درس ما خود ويرنك تربير فون سمعت أنا راشتي شيخ عبد القادر جيلاني وقت توتب قافلة دزدون أشقيون فون باو سارين سيروكين ون پیلین ون همه بین بسلمانه ون انت چقدر راب خود دای خود دوریو ون ما هندک پیل ما عمر هندک بر ما چقدر راب خود نیبیم راشت بله hocam mühim mesele var. Çünkü mavası ben ve bir bısılmın cadeyi belo. Bele. Mesela Allah Teala Kur'an zaman tekin zaf ayetun von. Fakat anyo ayet zmabun. Von rijalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve iqamis salat ve itaiz zekati. بله. وان أي بسلموني أي جمير ديك أهنوين أي مردم كيك أهنوين نيو تجارة دنيا نيو بيع دنيا يو حياة دنيا ين على ذكر الله عبادة الله دورنيكن قل ترى نماز را زكاة را ين دورنيكن سمعت ترى çünkü أي بسلموني يخافون يوما يو رجرت هرسن يو رجك أهنين ومارا ver mana tekin yo yani yo rejik o zaf çetin omara ver. Mazon Azrail'in John inson gen inson kan mezel şimdi hesabı kitap yani maşin uca huzur Allah Teala işte uca azap est inson yo çifi'l çi qali fekome ve tiş hesab don hesab her şey don terayem perskerdiş von basılmani o rojat hersin ayra von o rojik ko ahnewin von qalb insan o çim insan von ters ver lers ver recep ver von cad von hana insan ki cihra sanki vision tver yo çiko ahnewin işte von mirk basılmani gera ma ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ma ümmeti ay peygamberi o peygamber ma von mevlid nebi o sallallahu aleyhi ve sellem inşallah ma irz icraken amşiz ma mescidon ma ümmeti yive istikomet ma hayat ma gera bağliyev gera zeyev gera hayat ma pe hüküm Kur'an pe sünnet peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem ama fakat ma onun acaba ma basılmanı erçiqet yegerin acaba ma hep hayat yo Kur'an tegerin niyo maz kod an sistem dünyada ma maz kod mon a laser heşin yani mir basılmanı ma vasıta dünya seben vabıv gera çadeyi bölüb sünnet peygamber cade Kur'an mesela Kur'an maravatsta haramsa gera ayrı düşür Kur'an peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem vat çıtabı ki gera ma aydı maşı ma cade peygamber inşallah gera khur peygamber khur cade kır ma sünnet yedi maşı ma zon yani hayat ma halasi ma cennet ma hop bağlı peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem çünkü verce ayet van tuası ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin yani ma zon ma rahmet Allah şefkat Allah mağfiret Allah peygamber ma sallallahu aleyhi ve sellem yo yani ma yedi maşısa ma Allah ken razı yani o mara razı ise Allah zmara ben razı inşallah Allahu Teala أنا دنيا جعدة يماركن جعدة آخرت ما هي بين بايراقي صنجاقي لواء حمد ما بين صنجاقي يد ماشين حشر فير والله تعالى إن شاء الله مار شفاعة شكر آخرت قيامت روج محشرت وبتون أمة محمد بسلمانون بيرن جعدة يسر هشاركر يعني جعدة يد ما بير ما هنا واجد يعني أنا مولد أن روج ما أن قنديل ما بتون أمة بسلمانون مبارك خير ووسيلة هشار بيش ماف هداية ماف والله تعالى بيج عدي ما بيار يوجا
ما زي يو برونكر أمتكر ما تركي منسى بيرلك برابرلك شكر ما بيار يو جاي إن شاء الله الله تعالى شمارة رازيف آمين الله خير شما قبول كر خجم يعني در حق پیامبر صلى الله عليه وسلم قص كردش زاف نقدين yani ma sadece mavat ma tarih olarak raştome en rejid ma kalkin ömş Müslümanı mescidon xud camion xud yen piser yir salavaton Kur'an wonin yon xuvir Müslümanı ki vakti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biyar xuvirse inşallah mavon ben raşt cahde raşt vinin o umut maz ana o temeni maz ana o dua maz ana Müslümanı ser cahde Allah ser o Peygamber xur rehber kir tabi bib cahde ila şir o cahde raş ko yimoyet ma piyay amel bikir Allah Celle Celal nasima Müslümanan hemen bikir ay göze gösteri ma kerdin Allah hayriniz kabul bikir Allah fayda bid yiniz bidmaz Allah Teala ana dünya ve ahiret ma hol ker peniş ma va ahiret ma o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yaca Allah hayır ma kabul ker ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.